Tariki 31 mweri wenana mwaka 2022 beto wini wa Kinyeru tukiambiriria ni ati mweri yoga kenge kanini yotirimi yokiora yote ikiorone kimwe kumantere chiarurea yokirekana kwithira yugite ya wani na mushiari akiaria yoyo wa mwari wa kwerekana niwe watere mwana o ari wa mwari wawe na arari ne uno ende gwekinya Jumapili iroba amenyere ati ne une kumenyeka nomba kwithira akimatuka mwandiki wetu wa Nteto kumantere Martin Mugambi na tuambiririe na ribotie. Kirige munthe kirario ngantura ya rurea arakerigaretia turi banture nia rurea wandia muthambikire gicigo mbunge kia Mara atori bakwithira mwiri wa kana kagenke wambiritie kwora kiri kioro kimwe mucieni omwe nturani enu natuguka twana thie nginya kioroni kiu twana mwana Weru arale akwambire ku decompose tomba gutonya rimani atomuruta twamunenganira kuri polisi barabirwa mochari niwira karutaga kogu ni mataimite muno ituranira ataimite muno mona bura kakarura riu ntukujia kwiriria kaingira nyomba ntukujia nona sande niro gatwikire gakuri tauni antu mona ni flat riu no kumenya kina tukina twiranya kwa basic amujiu niko kadire kugitabura kuseria ile kona konire mwari atino na gintu ambiria guseria na meuroni akina tonya kioro kia neiba kona gatiku na gatosi iga kina muri kauga kinona kana ku Nteto ino nikujiritwe imutongori wa borichi kiri sub county ya Muthambitwe John Olemanei araugite na njeri ya thimu ibakathi na mbere guchwana na muthuganiru oyoro kumenyekana nkinya na aturi. So tunapasua mchana nasikia ni kama alijisafia. Unajua kesho yake nasikia ni mzee sana. Na walikuwa wanaishi tu wawili. Yes. Kwa hivyo mtatafutana msichana. Bado tunampata mchana. Tunasikia kwamba kuna mahali ameenda kujificha kwa relative yake. But tunafuatilia yeye. Tukimpata tunamfikisha mahakamani ajibu mashtaka. Yeah. Mwari ujo kwirikana etagwa June Karemi ujo yora baturaga no eugite ntugo ya njuma na mwene ari nanda ntugo ya njuma mochi aratinde bingirete nyomba na ntugo ya Jumapili aramona tare nanda na ntugo ene Jumapili no ari aurire na taro mona kuma ntugo enu aja kiumia atuika ni arambite riu na kwigucia wega aristenji Disene mbiariete kugura ni tunyamu gwetu akure nkena cunguca riu maundu mariku mama nkionaga mtu gintu kirara ina kiatena atena kende na kwebi na rucuka geukia akaigira ku na nge egwie kirogu na utikerewe nunturai mukuro munene bu magegania mama matigete aturi baruria bagegete ibathiete na mbere kumenerie karikariri bakiuragia na bari barabakinyetie kwibanga giochiari baombe kwithirwa bakibanga kenda kwebanira na Nteto teno ni mabati kumutwa sindano ona mwari waku kona mizire yaete miega abati kumutwa sindano nikende rigiriria na tutake na twebe turariri nuntu ona ni aibwa la tuletere ntola nino tutoro ni kontu tou na ni tene mono na tena mezoea ini male ya pili na stole ino ara menyira kurodogu na kena toroka leo ni kibonde nkira jia leo jinge wenzake mtu egwa na kuenda kwe kuroda mapenzi kusiku na sindano kwena sindano mtu na tumire sindano na adia mtu family planning na ukiendelea na shughuli jago Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaze gorona rethire akibwithia mogaruruki kirwangi rwa witithio gotio wa kaunti ya Meru na orora wa lwamirite rwangi ro John Toitiombete kwithira kibuto ngui na itikia we kwithira gikithanwa Francis Mogai na kokanya kamunini wawe karaka lwamiritwe ni Eric Kabwai kwithira kioka kwa Frinda Kagwira nkuluki Gavana Kawira Mwangaza na ithirite akiwa ute antu bakethe baki yoka kiogoti wona chia Thaa Komichogoro. My government will conduct thorough audits on all employees to fish out
those ghost workers. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na aringite karamu murungamiri munene wa bodi ya uthurania bogoti ya kaunti hiyo Daktari John Ntoiti na mwerekeria wa Rwang'iro Eric Kabwae. Akiariria andiki bandeto Jumaine muthenya, Gavana Kawira Mwangaza augite kanya ka Daktari Ntoiti kakajukwa ni Francis Mugai na kio gite gya Kabwae gikajukwa ni Frinda Akagweria. Meru County Revenue Board twinatongeria baberu para thirikari ekweronera ibabwiri gwita ngugi patongeria Rwang'iro rukenda twithwa twina kiguni gikinene kana Meru ita na mbere bwega na kanya kara karari ka John Ntoiti ikajukitwe ni mutongeria o mweru na rietwa Francis Mungai umwe bare okona acha na kanya kara karagwatiri ni Eric Munene Kabwae ikajukitwe ni mutongeria gwitwa Frinda Kagweria chawe ujo kuona ruteruru na kwambiria narwo nibo bari obishine bari atongeria ba Rwang'iro kenda tumba gwita na mbere bwega. Gavana Kawira augite ugaruruku buhu ni egotigira ati ngugi ya uthurania bogoti ni egweta na mbere buria kwagirite ni ukwagirithia Rwang'iro na KINYA atumiritie ati thirikari igachoki ntobia abiachara biria batunyirwe ni Rwang'iro kire into biria bitwire bigwatitwe ni kana biteki ni Rwang'iro rwetu kintu kia miaka 5 ethirite ndegwita onda na tuga interview birekerwe kiri ene bionthe kuri interview bingi birarogota wa kiri antu ukethera muntu ena gasaruni kawe brondra igeta ukethera muntu ena ke na kulima kana gwaka ditangi igeta kwina interview bingi mono biria bigwati ni antu mwanya mwanya kethera kwi gintu giaku kigwati itobishine iria ya kugwatire interview ni kenda interview yaku bikeomba kurekerwa. Na of course ugeta kugira into no monka wita na kibande na wite wibangite kugaina interview byajukiretwe na byajukitwe nuntu boera nduringana na ko itugite ukigira interview utigwiri gwitwa kinya shiringi bairiba bakiario bichine ya gavana nyuma ya ntomeri ya gavana ibachoketie nkatho ni ontobwato anyato na kuga bakaritera Meru ngugi uria akubatere no ni bachokete bakoria biachara batika bajukieta ando bao. Inguchokeria mwathani nkatho na ngachokeria gavana nkatho nontu bwa kumpa giti kia director revenue ona there is potential in me so tegintu ngujukia raisi it's something that I'm thanking God for na ndenda kubwira Ameru betu igita riri ni igita ria gwita ngugi na batwe tuburitire ngugi ojaura gavana auga and servant leadership so only as a person I will work for the people of Meru nde tinyiyetie mono and one thing kwenda kubwira ku correct revenue tekwethira turi andu. Nataka kuchukua nafasi kumshukuru gavana wetu kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kutumikia watu wa Meru kama general manager kwa revenue board, na napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha watu wa Meru katika ofisi zetu za revenue board, na tunataka kuhakikisha gavana na watu wa Meru kwamba tutawaweza kuwatumikia kama watumishi wenu. Kawira kagite no kauna atumite mafisa ba kuthurania goti bonde na kuga no mwanka baeja Geri City ya Mari Jonde jaria jakagitagwa ni biachara na kuga ate ageka tuthandũkũ twa kuthurania maoni kuma kiri biachara atonine mwanya mwanya nikenda kwagirithia Rwang'iro nkoroki. Turenda kuga officers betu batongeretwe ni atongeria batu ina bwaja muntu nathithirwe value ya kangugi kawe kale akurita kenda omba kuria marija ngwane na biashara ewe kwina muntu omba kwithwa ena stock ya 500 ndene nyombewe na kwi wewe na stock ya 500 anto ubati omba kuria mbesha omwe. Gavana Kawira nkorokina atomeritie kuongerwa kwa kanya ka mweri jumwe ka wethani tenda chia county akiuga tende iu iraeja na goa akirianto bakai ba county itogo gukaribisha turi thirikari kenda oreta documents ciaku omba gutonya kiri list na itorugurite upya antu bara bonthe bakwenda kurita ngugi na thirikari yetu lete ni documents cienu kenda ciomba gutegwa gwikirwa kiri list ya bara bakaita ngugi na thirikari yetu ya Meru County
Kwa hiyo turugorete na mwisho jwa kuleta documents isibu ilikuwa yambeje mapema no tutukainga by tariki 30 September thainya cia rukiri. Ariuga tende iji ikethirwa ikiganwa kiri akandarathi baba ingine kenda kuguna momero na nkoroki na aria akiaria augite na kurigara gitumikia mto kiumbe umwe kuewa atenda chia mabilion jambecha ari wenka. Kuna ndiko encourage mahasura kana biashara bara banini ejeni na winge kenda buona ngugisha kurita mbetherete obicie na abiashara bakai bena mbesha muno baraita bare antu bakai muno lakini nandi kwenda kurugura gutuika guteu mu biashara omwe omba kwewa ngugishi onthe guteu biashara bana batuika ibo bakaramira kaunti onthe baita biashara cionthe inkwenda kurugura kanya kau ala mu biashara omora nenkairwa biashara cia bilioni kana milioni 900 ali muntu umwe itukwenda kugania biashara yu citethia antu nkurukie 50. Ngiripotera Nteto cia Weru TV ndiako adieto ni mwirigi wacharite. Tukoye gorokoti nene nirombire kwithire gieka gikaro kia mwanya kira kiitikene muno ya pre-trial conference arantere cionthe ciegamba irombire kwithire gitekanire kimantu kenda yaraya batere kwithira yagitegwa kaita gakuthikire gamba rira rigiritwe kwithira rikio kia ntuku ithano rigita na mbere koti nene ya Supreme. The polling stations that have been identified, some of them are actually polling centers as opposed to polling stations. Muthenya jwanarwa koti nene nthigurune iria ikuthikira igamba riria reikirwe koti ni mwabure jwa Azimio jutongeretwe ni Raila Odinga netumirite mwerekera juria jugatumirwa kuthikira igamba riri. Bwambere koti iji niregete kuongera kanya kiria thitangwa karia bararombete. The request for additional time by council for the first, second and the 9th respondents over and above the time allocated and issued earlier this morning is hereby declined. Koti ezi nkuruki nethiritwe igitenga na nkuchanio cha kamiti ya mianka na ithurano na kumioria ibange bwega. After the various petitions were filed and served on the IEBC, and the chairman of the IEBC, Wafula Chebukati, appointed counsel to represent him. The law firms went on record and filed their responses respectively. At the same time, the 4 commissioners, namely Juliana Sherere, Vice Chairperson, Francis Wandera, Justus Nyangaya, and Irene Masit, were named as respondents in various petitions individually, and they retained their respective counsel, and they filed their responses. We have now been called upon to give directions and to resolve the question of legal representation of the IEBC. We have considered the pleadings, the record and the brief statements by counsel. It's our considered view that this court cannot deal with the issue or any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. It is not the business of the court to determine who represents the IEBC in whichever formation. Kagitene okauni orete munene wa Borisi anenkanire ukaria bwa kung'ana mwanka kesi ejethire na nkuruki uria mateta jamwe jakathikirwa. We direct the Inspector General of Police in liaison with the registrar of this court to provide adequate security during the exercise of scrutiny. We direct that all pleadings that were filed out of time, including those that were filed by 2 p.m. today, be and are hereby deemed to have been filed in time. The parties against whom such filings are made shall not respond to them by way of replies, but rather shall
be at liberty to respond thereto by way of oral submissions during hearing. Netete na mbere na kunenkanira mwerekera nkuruki. Learned Counsel for the first respondent, the Honorable William Samuel Ruto, has informally applied for leave to respond to 2 affidavits presented by the Attorney General in petition number E007 of 2022. With effect from today, the 30th day of August 2022, 2 p.m., as indicated in paragraph 3 above, the court will not entertain any further lodgement of pleadings. However, Counsel is granted leave to respond to the 2 affidavits that were presented by way of oral submissions at the hearing. Metho jonde jerekerete koti nene ethikira na kugita igamba riri orutere rura rwiketie igamba rugetera guchinda. Maureen Kinya, Weru TV. Vice President of the Court. Bako ya kiotene ntere chia gembe centroni etete mbere na kuromero mathina kathomba yario wagibwo karia onto brabo tomete a biashara na inyonjore thia bakethe bakithama kuma tauni neu na weta kwethira bagisho anara kwino karia nkoloki betherete kana kariba kuma ntereu ibetete na mbere na koria mpitho kiroira betherete bakithukirwa ni maita kwa maita ya burato kwiri mwandiki wetu wa Nteto kuma ntereu chia gembe Dennis Mugendi. Au gatene mushijo kiutine wandi ni athiruji ni Gembe Central yari mushijo libete na kuthegia mono ni untu wa onjorithia bwa iguru kumania na onjorithia baba ingi bandurijo mwanya cia nthiguru ya Kenya. Indi nyume ya mianka mieri na ntuko gwita na ndi mushijo jwa kiutini yutigitu tamaganjo biashara baba ingi baririkana ni bakunjire ndama na kyo gitumi kimwe gikinene kiri wagagia bwa ukaria kinya kethura kuri na bibingi woni ndi mugajo kiutini kusiara no gorera kuo ndina kunyira kunena muno na kwithigira no ndo akwithirwa ntora kiutini ntora kiutini ni garite ya musi utina mwana kana musintiwa no ndo gatha wamba burita kutuko na muthenya ikuiseite safari ithano no tuko asikari bare ku Ithatu na bana na bengantu na muthuriko yo mburi githomba wenu kwimbi jimburi ndi mugayo kiutini we nyamundu mware getinya kuitwa njara utuko bwa nyuma aregeri kuitwa njara na aregeri kuoyerwa akiutini na kwa itiro Thaa 12 cia Thaa na biki yeta ande no bwa bono na muno nto ba kwithirwa njusi ya kwina makarika ya garikite buriti na kitakene kwina nto ba kwirite kitakene na utote kumeiba na monga thai kumando yosura kumugwe muthako mukuru ngi uri arora oite mwana oito kinoti oro era buriti nau anto baraya batwira kwina mwiri na yureta kono na abaraya ba report campaign ya na nyumeko report kwaria ntu kwarara kwarethia muriro yureta mbiti monkarinde kimpaka mundu gitikuoneka bore ndoleli yao anto kabara thamire ndoleli yonze te mundu ndoleli wina tubuli to kana ng'ombe ambe barathitewe anto belle ba hospital mero general thai bakipa ya ng'ombe Ithatu na mbori kenda urute na ntiriyire kyote na wa town eso tuko twogirero giturethera nduke mwe yari urusero nene mnoara amba bare ire nangare na baitu banjeri wike maiya thithano muboro kwa bantu babare around hapa mbeta mapema otuko bararo kama ta urusero yonde na beta nio ko ukaria bonde na kyote no tu ukaria bone kinyobwa ugo kyote ni akari bare athira kuringwa ngeta nita kuminse na kuminsuria kyurutani bakuromba mubungi uria barathurire ta wenda nikiri wakaritho agikirie nkonko na songe nacio akure na ciethie kenda gutigira mushijo jwa kyote ni jugukira kairi na gucokia nkume ya tene iria bakuroma biara na kuringa mekenke wo itene ni ako to market
security kiutine maite ya maingi antu bate kumiria kurugura ngugi ciao tuku askari bari ya Ithatu bakabwithia musako bakenga antu barikia kumatoka town gwe kinyarukire tukia nyumba iri Ithatu iciuni nende tukauria atire ni ate batu turi atori turi akari tomba kwengwa town antu tutomba karia kana tukirire tukiya into ibira unirwe nende tukauria wamba bono muntu na antu ibengiro town askari batiro baiya kana ne antu bangi bejire amba babejire re askari baba kwenga kari ina barebo bate kona amba nende tukua mheshimiwa wetu tutumire askari barabomba turetero karia sababu kambe yetu ya kiutine ina arume bakai ina kababa ingi Deaka wamba kaumire kinyoka ringa thimu uriro tutangalia ayo tutakuja tuone askari bare yakona rukiriro bake yakona obura batu na tutukuya kona rukire nde tukauria ukaribo tu inaburi security Thaa tukoromba mosmandani kile no Thaa ino urekua atutethi na njira twa security thirikari no tu kambe tu ya kiutine ina kama wengi ngilogi arume na giboyero ana na beto baba sabsibo na sibo hakuna kazi wanafanya hapa tunaenda ndani kile atutethi na ngari yombote na to leria skemo askari bo bare unonto barabara baba benje munone aka na otomba eta mundu muko mundu kumura nyumba mundu na ni otuko kinyako ko kabwe endute agethro no bwa mukate ombo turara bantu murume korika neita turari na askari weto franki kona mutethia barara askari pele ni baromerete security to ni rari sasa Dennis Mugendi, Weru TV, Mushinijwa kiutine wandi ni adhurujine, Jembe Central, County ya Meru. Ibwega Dennis Mugendi no ntubori botu na ibwega mutegeri no ntuba kwithira wetete na mbere kurumira Nteto cia Weru rukire atone kanya kunogo kanini ndi tucokirete na Nteto kulokio geta kuraya. Weru FM 96.4 Rumuri Rwa Amiru. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Akorintho ya ijire gichunchi ge 13 kamustari ge 14. Wega wa mwathani wetu Jesu Kristo na wendo bwa Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jwa Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash wikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya Thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru.
Gakuwata ogeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere kurumira ndeto cia werurukire twicokerania ati ura wathurirwe ite kia MCA kuma wadi-ini ya Thaa niwe Muchui na icumiritie na kuromba MCAs bangi kwithira bakithikira mantu yegia ciacira ciitite na mbere cia ite gia speaker na arendekethetie ati kikwithira kigita na muntu wa kumantere cia tigania kiuwa ni Boba Riome ya thirikari ya buratutariru mwandiki wetu wa ndeto kumantere Tiane Kelvin Kimathi. Ondisha za shoroka thuru atweka speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru iwete mwakiri ura ni MCO mudhure wa dini ya Thaa tigania wezi Muchui na kuwaboya MCs ba mbunge oiji mture bakathure tini oki mturo komba witithia boya thirikari oiji ya kaunti na njira mwanya akiwa ende itekige kia kuyatiania kinyabo butithukwa. Kuna confusion nyingi kiri mantu ya gitikire kurura county assembly kia speaker na batu tu members ba assembly batu bila tukwenda muntu moya na muntu rombikia gutethia assembly na tilisi akaomba kuthe na relationship inja na network inja era yombikia gutethia nigenda tumba kundeliver kiri antu betu ba Meru lakini still kuna mantu mengi kwa runo ntu na inkomenya antu batigania ibapushete na nyamuno nonto okay kwa ile kiri tebira bionde birende ne ya county government yetu Meru tiania ni onka utemuntu inwe igurwara ki county government no 20 county ni amcl kwina ya legislature ya county assembly na executive tukaya kona mtoro endete nini legislature akethira aumete tigania to wirwa na nya sana mkologi jim na kuwa Thaa na mubango ywa mbere wa dini uni ukiri urimi ndwandene ciatiania na moro toburu wa kurwa thine mparere rumira kariba untoku muno ndire ambura ethira Thaa ni wondi 75% dry tukwenda concentrate muno ke mantu ya roi na barabara na still ke mantu ya empowerment tukari wa approach NGOs na nyang national government at least kenda tona bara tombike kona project cho chenche maisha yantu bara nonto wondi yetu yenyuma muno kimaendeleo na historically netherite marginalized so no mwanka woni MCA mburi bara tombekia ikona sources nyingi sana cha utethio kenda tomba kwandika antu na kenda at least tomba kona ro kwana tukia kona ro kwana ro kurima ngaithira nguretu na nya sana so na ibontu kwira nyanto betu tuendelee kurombera president wetu Ruto kenda kisira rekia kuma no tukithirikari Ruto tukomba gutento bingi sana na kwi mantu tutomba kubwithia to county kuna project ine na mimbi charo ira cha billions of money 500 million 1 billion tutomba kubwithia lakini tukaya kumba kulobe ki national government tona project ira cha tutethia na nya sana ibontu tukoromba murungu na nya sana kesira inarayomba ni kuthira na bunge njimwa kuringo ataniro buru ya tongoria bare bangi bakinda na irabo etike KMCO wa dini oije ja Thaa ni kenda buru ba ukiria mwingi wa dini oije bare amwe batwe bodi yetu ya Thaa turi antu bendene muno na ito kwenda weka history ya toringa akura tukabele mantu ne akura tukawatanira kenda tumba iweta na mbere na kinyanto barato jirana bonya bono atongeria na inkobeshi mnanya sana na actually ibeshi mnanya sana so kintu gran koromba atongeria barato kathura nantu itu ringanire twinde amwe miaka 5 at least kenda tumba niko push ondi yeto yomba weta na mbere na mbethire tenkera antu batha no te muntu chindi na Thaa ne chindete kiri kurai so kinya ukethera no support murengo yonthira wa support ankoromba to yamwe at least kenda kimya kaita no tumba kona development alafu na still kenda bomba kuelewa mahitaji ya ku kana yanture ku at least kenda tumba ni gotethania na mbecha iriku ya thirikari kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi. Tugeta na mbere ni ati akiaria kiuyukania bwa makrutu bwaen wa yes Chief Inspector Kanita Rose noretia ntuba mawathe kwithira kinyabo bagishu maire na wingi kimantu yontu ya yani bo kenda bakethira bageta na mbere na kugunika na inyama uritani yarayete dakwa na mbere kiriuyukania yabo amuna bo yabrato kuri mwandiki wetu Nteto Paul wakabidhi ntu bataithira bagishu miriana namba iriguru kuna shida yoyote wale wenye watapatikana wakiwa kama wako fit ndio tutaweza kuchagua kutoka kwa hao waweze kujoin idara yetu ya National Youth Service. Ojuni Inspector munene Madam Kanita Rose akiari muthenya kwe mthari kenini Kenya ngumi arekuri ntugo ya chire wabenjerete bobi ntere chia Tharaka bakithura abitha baimbia sababu ile yenye tumepewa na kutoka juu kwetu tumechukua wasichana 4 Tharaka North
na tena tutachukua na vijana 11 tena hapa ni the same. Kutojua kwamba wako supposed to kwenda Tharaka North na Tharaka North South, so unakuta kwamba watu wa hapa walijiconfuse wakajileta huko jana. Now tena tumekuta kwamba tukiwa hapa tena watu wa huko wamejiconfuse wakajileta wapi? Hapa. So natakana ofisi ya chief iweze kuwa wanawasensitize mzuri. Arama ndamruzi athereti na goya kuwa batiromba kuthura mtu na magwatha kwina kanya takaka. Katika national service tuna recruit people, persons with the disabilities. Na vile tumeangalia tunakuta kwamba tunapokuja kwa uwanja hatupati hawa, na kama tunawapata they don't meet our qualifications. Yesterday we got one boy lakini alikuwa over age. Sasa unaona tuwezi mchukua. Leo tumepata msichana moja lakini ako na D-minor. Unaona tuwezi mchukua. Inspector Rosi akiruta mbito kiri machibo kana kinya tongoria ba matora kanya takaka umira bakamenyithagia barabara magwathe ni kingo bomba gusugia. Hao watu wanaweza kuwa sensitized, waelezwe kwamba NYS wanga inachukua hao watu. Watu watasoma wakiwa na bidii, wakiwa na matumaini kwamba watajoin huko na wapate ajira ama courses ambazo zitawasaidia. Kuna mechanics, kuna driving, kuna secretarial, kuna plumbing, kuna we have a lot of courses. Ikagitani waku Madam Rosi atariretie. With the disabilities ni watu ambaye ni watu wa kawaida na wanatakana waheshimike kwa kuwa ni watu ambaye kwa community wanaweza wakipewa elimu na waweze kuinuliwa, wanaweza fanya kazi kama wale watu wengine. So nasema hivi, wale watu ambaye wako na watoto ambaye wako na disability wasiwaweke chini ya kitanda. Watoto hao wapelekwe shule, wasome, na hata NYS tuko hapa tayari tuwanga tunasaidia hao watu sana. Kiripotera Uru TV kumanteretia Tharaka Beto wa Paul Ogwa Kabithe. Tugita na mbere ni ati akariba kumanteretia kiengo gicigo bunge kia Gembe Central baishumirite na kuromba mubunge wa Weru Dan Kiele otira na kwagirithia rwang'iro kithomo bakiuwa irwithirite rurinthi kwa gaita kara yankulu kibethirite bemurikana kiate akethira kiulawa imantu yegie kwagirithia kimera kia mirakira ikio wiregirobo mwandiki wetu wa Nteto kumantere MAUREEN Karugi wa KINYA turingi nacio. Ni akariba kiengo gicione bunge kia Gembe Central baraba ciumirite kurikania mubunge muthure gicione kia Dan Kiele wa Karitho mawira nenkabo abekirerera romba kura muno ukiria kithomo mwiro jo kiraba kwanikia litreburu utongerene buraburari kuo mantu wa kithomo na atwirite ni aka priority number 1 na itukumeabo ya priority number 1 tikua kithomo ni woka skuru wake kithomo ikinya wakisha kithomo ikiweta boya na kiromi for example kwena skuru imwe cia kwire ya skuru imwe ukaibwa skuru ni ere na ana manele tuare ni ana fote ba skuru yonto ya skuru ya Toro ke kuingwa tuare ana bana kula lunch muringene secondary tuare ke kuingwa na mheshimiwa Kiele tukomea eto soki skuru yonthe kwi manto yara twiranite na mheshimiwa hapa na pale na ni twirigirita kugwithiru yo kwambira skuru cietu ciena ciethera iteko perform bobo ya bo mwarimu aua ya unto kwa skuru moture ya boarding etwere ayeto antuene kinya tisekene itoko expect ye okirwe kekithomo no ntonio the only boarding school twene around kaitene okau ne baurite mubunge oyo Kiele akaria mubiashara uri weta wa mirantere cia yembe ona tonya bungene na watane na bunge bangi barabumite kaunti ya Meru na baikirwaria bungene nene rwa kuthetera maotho yekiria mira nikenda murimi na mubiashara wa mira ombote thuka ke kuthimwa kilo na kilo kwa mirere weta ita 19 kwa for example tumara otu ya ngonia 10 agera tu 6 kwa hiyo atunya kumira mirere tumburene itono kwa weta na kithe tona kwa weta no mona mirete ruori mankathai enda nkuria mheshimiwa Dan Kiele beta mbungene athuthetere kimya mheshimiwa ndani ara kumiria kithi ni cyo face iki antu amira na kinya sheria cigiri nyingi kateli baba na ara urukenda gutuika mwananchi utebia mukinyila na ranthi akinyilo ni pinati kana kintu kidogo sana kitumba mutethia mheshimiwa ndani ara kumingo makaleta mantu amira na laini ikaruuka na mbia cia kinyira murimi omira wacia mukinyila tene ni kwitha kuna katele ira ilingite genda murimi omira atatetheke tageta gotana na mheshimiwa bangi na mbunge babuithie sheria
yokabira mwananchi kama murimi omira nikenda komba otetheka nkoromba ke mheshimiwa ndani bau kuma baeta na rambungene na kolome na bunge kenda barabe Meru County na asore na urie nikenda baomba kokeloke seria emanto ya mira nonto kuona thine we kuthimo na kilo bando bato turi murimi o kawaida muntu uyu ombe no te komba otoma mira nara utebia otevuka nonga to kuendelea kwiva to inyelekete. Nkiripotera Weru TV kuma Kiengo Igembe Central, Mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Ibwega Marion Karugi nonto bori boti watwikire gatanto Nteto chietu chia Weru rokirenga kwendera kaita kea endogeta kuraya nonto itoshokerete na Nteto ire iringete biongo benyumba cia Nteto okera ntuku yeru are tone buramanto yetete na mbere Mbeta wini wa Kenyero ogeta kuraya.